Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Imurerekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho, ni kubivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, ni ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Turerebera hamwe akantu ku kandi, turebera hamwe n'ibigezweho hakurya y'inyanja ngari, turebe uko byifashe. Nyemerera rero muri iyi mpamba y'amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 18 Werurwe 2026, ntangire nkusogongeza kubikubiye muri aya makuru, ntangire nkubwira ingingo z'ingenzi z'amakuru tuzakwibandaho muri aka kanya. FARDC yongeye gucikamo igikuba ipfusha umujenerali wayo, n'amakuru yihutirwa cyane aturuka ku mirongo y'urugamba, ndetse M23 yongeye kugaragaza ubudasa budasanzwe ku mirongo y'urugamba bijyanye nuko uyu mutwe wabashije kwigarurira uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo mu kibaya cya Rusizi, hafunguwe inzira zerekeza Uvira. Turaje tubikomozeho, turebera hamwe ko situation imeze, uko coalition ya zibanzwe izerekeza aho itatekerezaga, dore ko ariyo yashoje intambara kuri M23 nkuko mu by'ukuri yari maze iminsi ibitegura. Mu by'ukuri aka kanya biravuga neza ko ibitero bagabye ahitwa Kabonambo byabakururiye ibyago bikomeye, byasize hari uduce tw'ingenzi dufashwe twegera umujyi wa Uvira. Turaje tubikomozeho. Hanyuma rero ndababwira ko amakuru ni menshi. Ikindi tubabwira nuko intambara yahinduye isura, ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abacancuro ziravugaho gukoresha intwaro zikomeye. Ndaje mbabwira ibice zarashemo zifashije amadrone ndetse n'intwaro zidasanzwe hasi ku butaka, ariko kandi byarangiye M23 yongeye kubivuna. Ni mu gihe mu minembwe FARDC yakashije ibitero mu midugudu ya Mikenke na Bidego. Aka kanya uko umutekano wifashe turaza kuba tubigarukaho, tubive imuzini muzingo. Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye gutumiza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku meza y'ibiganiro, ndetse magingo ya rwose amakuru avuga ko rwose u Rwanda na Kongo byongeye guhurira ku meza y'ibiganiro i Washington DC muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ndababwira intumwa z'u Rwanda zitabiriye ibi biganiro n'intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo, aka kanya zikaba ziri i Washington DC muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Turanyarukira Kinshasa, babwire ko maginga ya urukiko rwumvise ubusabe bwa General Celestin Mbala ndetse na Constantin Dimakonguba, abandi basirikare batandukanye mu gisirikare cya Kongo b'amazina akomeye. Kesi yabo turaje tuyigarukeho muri aka kanya, turababwiraho 5 kuri 5. Hanyuma M23 iri kwigamba cyangwa se iri gukubita ibangura, aho mu by'ukuri icyo itarakora ari ukwigamba intsinzi, ariko imirongo y'urugamba yose M23 yapanuye. Inzira zari zarafunzwe na FARDC ziva Bukavu zerekeza Uvira, M23 yamaze kuzifungura. Ubaka kanya rero ndagira mbabwiza ukuri ko ibintu bikomeye muri urusange. Hanyuma ikindi nza kubabwiraho muri aya makuru, turanyarukira Igoma. Hari gusohoka rezilita nyuma y'imirwano yabaye mu misozi itandukanye yunamiye umujyi wa Goma. Ni imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje, byaturutse mu by'ukuri rero ku bitero by'ubugizi bwa nabi by'aba FDLR ndetse n'abazalendo bafatanyije na FARDC bateye baturutse muri parike y'igihugu ya Virunga, bagamije kwiba bitwaje imodoka zo gupakiramo ibyo kwiba cyangwa se ibijurano. Ariko kandi M23 abo itafashe mpiri yarabishe. Reka turebera hamwe rero imibare iri gutumbagira ku bwinshi y'abishwe n'abafashwe matekwa hariya mujyi wa Goma. Muri iki kiganiro ndaza no kwakira umutalamu wacu uri hariya Goma, dusangire cyangwa se dusangize ku buhamya bw'ibiri kubera umujyi wa Goma nuko aka kanya situation imeze. Hanyuma turakomoza ku yandi makuru ari kugenda agarukwaho muri iki gitondo. Biravugwa neza ko turarebera hamwe amakuru avuga ko Rwandair yasubukuye ingendo za Kigali Kamembe. Ndababwira ko abo mu nzego z'umutekano barenga 400 basoje amahugurwa ya gisirikare. Ndabibabwiraho mu Burundi Agatorwasa ahamya ko nta mpamvu ingabo z'u Burundi zifite yo kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo ndabibabwiraho 5 ku kandi. Turanyarukira hakurya y'inyanja ngari, mbabwire ko Ubudage bwanenze Amerika itagaragaza uburyo mu by'ukuri buhagarika intambara yashoje kuri Iran. Hanyuma Amerika muri iki gihugu umuyobozi ukomeye yatangaje ko adashyigikiye intambara ahita yegura. Uyu ninde yabivugiye iki? Undi muyobozi muri Iran yishwe.
ibi ni ibigezweho mu ntambara ziri kubica bigacika hirya no hino ku isi. Undi muyobozi akurikiye Ayatollah Ali Khamenei, turaje tubirebera hamwe. Israel na Amerika bongeye gukora akazi kadasanzwe. Reka rero tubive muzini muzingo bana natwe kuva ku munota wa mbere kugira ku wanyuma, ukande subscribe cyangwa sabone kugira ngo yongere umuryango mugari w'abadahwema kubana natwe, unkandire like tubone ko bikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment n'udutima muri comment, izina ryawe naho uherereye nkajya ngusuhuza cyane, hanyuma ariko ukanasangiza abandi aya makuru naho ngaho hasi ku gaheto cyangwa se kuri share, ugahereza bari muri groupe ya WhatsApp ubarizwamo, uti nyabuneka umvuko bibyutse byifashe hirya no hino mu karere ndetse no kwisi muri rusange. Iyi ni News Lab TV, nge ndifa Gikayinamura, bibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Munyemerere tudatinze duhere ku makuru y'imirwano yavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo n'uburyo ibintu byaje kurangira igisirikare cya M23 cyongeye kwandika amateka akomeye cyane ku mirongo y'urugamba, amateka bigaragazwa neza ko atazasibangana. Ni imirwano yasize M23 yongeye kwicuma yigera imbere yerekeza mu bice bya Uvira, dore ko mu byo kuri FARDC kugaba ibitero kuri M23 mu misozi ya Kabunambo byayibyariye amazi nk'ibisusa cyangwa se byayikururiye ibyago bidasanzwe. Biravugwa neza ko M23 mu buryo budasubirwaho yongeye gusatira uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo hari n'icyemezo n'itegeko rya General Sultan Makenga rihamya ko Uvira igomba kuba tombe vuba, kubera ko imiborogo n'amarira by'abatuyeyo biri kumvikana ku ruhande rw'intare za Sarambwe zishinzwe kubatabara n'amadubu yo muri MRDP twirwaneho bifatanyije. Ingabo z'umutwe wa M23 rero kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe ziriwe zirwana na FARDC muri Predo Rusizi. Ni imirwano yarangiye izi ndwanyi zigaruriye agace ka Kirungu gaherereye muri metero bike uvuye mu mujyi wa Uvira, ni umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 yafashe burundu aka gace nyuma yuko ku wa mbere yari yigaruriye igice kimwe cyako. Kirungu yafashwe ubwo ingabo zuri ya mutwe zasubizaga inyuma ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za Angola, abacancuro na FDLR. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira AFC M23 yari yatangaje ko ziriya ngabo zagabye ibitero mu gace ka Kabunambo gaherereye ku muhanda munini uhuza imijyi ya Bukavu na Uvira, ndetse n'umuhanda wa route nationale nimero 5 mu kibaya cya Rusizi. Mu masaha y'igicamunsi impande zombi zarimo zirwanira mu gace ka Ruvungi, ibyatumye abaturage bahatuye bahunga berekeza mu bice bya Runingo. Ni Uvira abantu benshi bifuza ko yafatwa, ubwo ndavuga abashyigikiye impinduramatwara ya M23. Imirwano yerekezayo murumva ko rero ikomeje hagati y'impande zombi hariya mu kibaya cya Rusizi. FARDC rero ngo yari yikanze imisada yahawe na Tshisekedi na Ndayishimiye ndetse n'amahanga bashyigikiye, yibeshya ko ngo ibikoresho yahawe bishya byaturutse muri ikiriya gihugu cya Serbia byasutswe hariya na Antonove hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Mekero Ndadaye, ngo bibeshye ko ibi bisasu cyangwa se ibi bibunda byaza kubafasha kurwana ndetse no kunesha M23. Bikavugwa neza ko imbunda ziremereye ndetse zamurutse zakoreshwaga n'abarundi muri uru rugamba, ariko bikaba byaje kurangira n'ubundi M23 yivunnye umwanzi nk'uko amakuru abigaragaza. Ubwo ni amakuru aturuka imbere ku mirongo y'urugamba. N'urugamba amakuru angaragariza ko rwaje rukurikiye icyemezo FARDC jondi yari yafashe, ivuga ko rwose nta kabuza igomba gufunga umuhanda Bukavu Uvira mu rwego rwo kubuza urujya n'uruza rwabo bita intumwa ngo za M23 zavaga mu matwari ya M23 hariya Bukavu zerekeza mu bice bya Uvira gutata uko igisirikare cya Kongo gipanze muri uriya mujyi. Ubwo rero bafunze umuhanda Bukavu Uvira. Aka kanya rero bikavugwa neza ko impamvu nyamukuru yatumye FARDC igaba ibitero mu bice bya Kabunambo ku ruhande rwa M23 ngo bifuzaga kuyisunika bayigize nyuma kugira ngo idakomeza kugenda mu by'ukuri yugariza cyangwa se itera icyugaza ku mujyi wa Uvira, dore ko bari bamaze kumenya amakuru yuko M23 nayo ifite umugambi mubisha wo kwigarurira uriya mujyi wa Uvira, mwe mu mijyi ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero murabyumva neza ko rugamba rwaramagasa
rwanasize igisirikare cya Kongo uko amakuru abishimangira gipfushije General Kabaya wa FARDC. Uyu rero akabazwi cyane mu bice bya Mwenga, uyishwe na twirwano M23 nyuma yo kubacanaho umuriro ku munsi w'ejo hariya Kabunambo. Bikavuga ko yanapfanye n'abasirikare bagera kuri 25. General Kabaya abapfanye nawe harimo abarundi batandatu nk'uko amakuru abishimangira. Imisozi ya Kabunambo abaturage bumvikanye cyangwa se bagaragaye bahunga urugamba, bituma bazamuka za Sanje, ariko naho ntibagumyeho cyane kuko berekeje mu bice za Kanyunda. Bikavuga ko hari n'abakoze urugendo rurerure berekeza mu bice bya Nyakabere, ni hafi ya hari amatwari ya M23 mu bice bya Mutarure na Ruberizi, Bwegera na za Ruvungi, Rubarika, aho hose ni muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. M23 rero gahunda yo kwerekeza Uvira ngo Makenga yamaze gutanga itegeko ko bitinde bitebuke bagomba kubikora, ndetse ko nta kindi bagomba guharanira. Bikavugwa neza ko rero niba aka gace Karuningu kamaze kwinjiramo abarwanyi ba M23, koalisiyo zabundabundaga mu bice bya Kiriba ngo zahunze zigaruka ahitwa Kawizi. Bikavugwa neza ko mu by'ukuri naho ubwo bari bwose mu baturage ko imirwano ishobora kuza guca ibintu, ariko kandi abari Uvira bakabifuza ko byakomeza gutyo kugira ngo M23 yongere iseruke mu marembo ya Kala yinjire Kavimvira, bayivugiriza impundu kuko bifuza ko ariyo ibarindira umutekano muri biriya bice. Turakomeza kubakurikiranira rero akantu ku kandi ku makuru ari kuvugwa hariya muri Kivu y'Amajyepfo kuri iyi mirwano ishobora gutuma M23 yongera kwigarurira umujyi w'ingenzi cyane wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Na n'ubu rero situation iracyagoranye cyane hagati y'impande zombi. Imirwano si muri kiriya kiba cya Rusizi gusa yavuzwe, ahubwo no mu bice bya Minembwe ahaho nibyiswe imirwano, ahubwo ni ibitero bitarobanura byongeye kugabwa n'igisirikare cya Kongo na koalisiyo yose muri rusange. Birumvikana igisirikare cya Kongo rero kuri wa kabiri tariki 17 Werurwe ngo cyakajije ibitero ku nyeshyamba zatwirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero rero bikaba bikoreshwamo ngo drone zidasanzwe ngo byibasiye imidugudu ya Mikenke ndetse na Bidego. AFC M23 yasohoye itangazo ishinja leta n'abafatanyabikorwa bayo barimo ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo gutera amabombe mu bice bituwe cyane, bakomeza kurenga kwihagarikwa ry'imirwano. Mu ijoro ryo ku itariki 16 rishyira 17 Werurwe 2026, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDNB, FDLR, abacancuro n'imitwe ya Wazalendo nibo bagabye biriya bitero bya bombe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi byibasiye ibice bituwe cyane bya Mikenge ndetse na Bidegu no mu nkengero zaho mu Minembwe. Kuri rero maginga ya ibitero by'ubugizi bwa nabi byakomeje nta kuruhuka, bwarinze bwira rwose hacyumvikana ibibombe mu Minembwe. Ibi rero ni bimwe mu biri gutangazwa n'abari hariya muri biriya bice. Na Lawrence Kanyukubwe umuvugizi wa M23 bya politiki yabigarutseho, yongeyeho ko AFC M23 itanga abagabo ku banyagihugu n'abanyamahanga kuri ibitero bikomeje kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira aba civile butagira kirengera cyangwa se batagira kirengera mu bice bituwe cyane, harimo n'igitero giherutse kugabwa i Goma ku itariki 11 Werurwe 2026. Hanyuma tukivuga ku bitero by'Igoma byo ku itariki 11 nyuma yaho gato, ubwo ibyo byo ni ibitero twakwibukiranya ko byagabwe hariya muri quartier Himbi bigamije guhitana abayobozi ba M23 barimo General Sultani Makenga, barimo Colonel Nanga, Freddy Kaniki, Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi. Ariko kandi intego nyamukuru ikaba nanone Joseph Kabila Kabange bari bamaze kumenya amakuru y'ubutasi yuko yari yaraye muri imwe mu mazu y'umugore we Olive Lembe ibarizwa hariya. Ni ibitero rero byaje birasa bitarobanura, ariko byahitanye umufaransa kazi wakoreraga UNICEF Karine Guise. Rero bikaba bimaze iminsi binavugwa ko Kinshasa yatangiye gukorwaho iperereza ngo hamenyekane icyishe inyuma y'ibi bitero. Aha rero Igoma nyuma gato havuzwe inkuru y'urugamba rwaramagasa hagati ya M23 ndetse n'abacengezi ba Wazalendo na FDLR bateye baturutse muri parike ya Virunga batera mu mujyi wa Goma bateza umutekano muke. Hanyuma rero ni mu ijoro ryo ku itariki 15
rishyira ku ya 16 Werurwe ni mu nkengero rero z'umujyi wa Goma bice birimo Mugunga ahitwa Seserika muri Keshero ndetse na Quartier Ndosho niho humvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze hafi amasaha abiri. Rero ntabwo nje ngo tugaruke kuri iyi nkuru ku buryo burambuye cyangwa se ko tuyitindeho kuko twayivuzeho, ahubwo byavugaga ko mu by'ukuri biravugwa ko aka kanya abagera kuri 17 nibo byamenyekanye ko ari bo biciwe muri iyi mirwano. Hanyuma bikavugwa neza ko rero aba bari baje bateye baturutse muri Virunga baje kwiba. Hanyuma meya w'umujyi wa Goma yitwa Julienne Katembo yasobanuye ko aya mabandi yari yashatse guhungabanya umutekano w'abaturage ariko ko atanu muri yo yari yishwe. Aka kanya rero birasa n'ibihindutse kuko biravugwa ko 17 aribo bahasize ubuzima. Nibyo ngibyo twavuga rero. Ikindi wenda mu kiganiro nagiranye n'umuntu wacu uri Goma twanabigarutseho ko Goma aka kanya itekanye nta kabuza M23 yongeye kuorganiza ibintu ibishyira ku murongo, umutekano ni wose mu baturage. Hanyuma ikindi twavuga tukivuga ku mutekano, reka mbabwire ko mu by'ukuri reka tugaruke ku makuru avuga ko u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanya byamaze kuba confirmed. Hari intumwa z'u Rwanda ziri Washington DC muri Amerika, hari n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri i Washington DC. Nibyemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, avuga ko hari itsinda ry'u Rwanda ryitabiriye ibiganiro by'inyabutatu bigomba guhuza u Rwanda na Kongo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikabera i Washington DC. Ni ibiganiro bibaye mu gihe hakomeje umwuka mubi mu karere bitewe ahanini n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za Kongo n'imitwe bifatanyije biherutse kugaba ibitero ku mutwe wa M23 birimo n'icyahitanye umuvugizi w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wilingoma wari umuvugizi mu bya gisirikare, ndetse hari n'ikindi gitero cya drone cyahitanye umufaransa wari umukozi wa UNICEF i Goma. Amakuru avuga ko abayobozi bakuru mu nzego z'u Rwanda na Kongo bagomba guhurira i Washington muri iki cyumweru mu biganiro biyobowe n'ishami ry'ububanyi n'amahanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabwiye itangazamakuru ati yego nibyo ni ukuri hari delegation iri Washington. Kubera iyo mpamvu n'ubwa mbere itsinda ry'impande zombi rigiye guhurira muri Amerika kuva u Rwanda rwafatirwa ibihano byo ku rwego rwa gisirikare byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bane bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF rwavuze ko ibi bihano ari ibihano bibogamye. Ikinyamakuru The Africa Report cyatangaje ko mu bategerejwe muri ibi biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame Mauro de Lorenzo na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi rero ni bamwe mu bakunze kwitabira ibiganiro byahuje u Rwanda na Kongo byaganishije ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro mu mpera z'umwaka wa 2025. Bivuga ko rero ku ruhande rwa Kongo ibiganiro bigomba kwitabirwa n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi ariwe Patrick Lubeya. Hanyuma tunyarukiye i Kinshasa, urukiko rukuru nkuko amakuru abishimangira, uru ni urukiko rukuru rwa gisirikare ruri kuburanisha bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cya Kongo. Hari abashinjwa ubugambanyi n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ku munsi wo kwa mbere byari tariki 16 urukiko rwa gisirikare rwategetse ko iburanisha ribera umuhezo kugira ngo rumwe cyangwa se rwumve runatega amatwi ubuhamya bwa General Christine ni Celestin Mbala Munsetse na Lieutenant General Constantin Ndima Kongba, Major General Sylvain Kenge Bamusa Efomi na Brigadier General Evariste Mweho Lumbu mu rubanza hagati y'umugenzuzi mukuru w'ingabo za Congo FARDC na General Philemon Yav Ilunga kurikiranyweho kugambanira igihugu. Iburanisha ritangiye, umugenzuzi mukuru wa Likuli wa ruriya rukiko ariwe Likulia yatanze ubusabe bwo gushyira iburanisha umuhezo hashingiwe ku ngingo ya 231 y'igitabo cy'amategeko agenga ubucamanza. Yashimangiye iki cyifuzo avuga ko ari ngombwa kurinda amakuru ajyanye n'amabanga y'ubwirinzi n'umutekano w'igihugu nk'uko amakuru dukesha CTCD abivuga. Ati General Mbala yagize imyanya yo hejuru kandi afite amakuru ashyirwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu
ndetse n'amabanga y'umutekano wa leta. Ibisubizo by'ibibazo bitandukanye bishobora kuganisha ku gutangaza amakuru y'ingenzi, kuyamenyekanisha bikaba bishobora guhungabanya inyungu z'igihugu. Kugira ibanga aya makuru rero ni ngombwa. Turasaba ko urukiko rukuru rwategeka ko iburanisha ribera umuhezo hashingiye ku ngingo ya 231 yo mu gitabo cy'amategeko agenga ubutabera bwa gisirikare. Aba batangabuhamya batatu kandi bari barumviswe n'urukiko rukuru, bari baravuze ko babwiwe na Generali Peter Chirimwami wapfuye ko Lieutenant General Philemon Yava yamweretse ubutumwa kuri telefone bivuga ko bwoherejwe n'umunyarwanda Lieutenant Murambabarira ni Retired General James Kabarebe abinyujije ngo kuri assistant cyangwa se umufasha we, umwunganizi we ari we bwite witwa ngo ni Senkoko. Hanyuma umwunganizi cyangwa se ubwunganizi ariko bwasabye ko ngo bongera kumvwa, bwemeza ko bafite ibibazo byiyongera cyangwa se by'inyongera byo kubabaza. Hanyuma abunganizi ba General Yav bavuga ko iri ryari itsinda ry'abantu ngo babarakare bafite umugambi mubisha ku gihugu, bafite umugambi mubisha ku mukiriya wabo. Ibyo rero nibyo twavuga ku bijyanye n'amakuru. Hanyuma ikindi twakomozaho, reka mbabwire ko twerekeje mu makuru ari kuvugwa cyane mu Rwanda, ariko ubwo no mu karere birumvikana k'ibyaga bigari tugomba guhita turebera hamwe uko situation imeze. Hanyuma icyo twavuga nuko aka kanya Rwandair yasubukuye ingendo. Ni sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere. Rwandair yatangaje ko igiye gusubukura ingendo za Kigali Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ingendo zizasubukurwa ku itariki 23 Werurwe 2026 nk'uko ubutumwa Rwandair yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri 17 Werurwe 2025 bubishimangira. Riti amatike yo kugenda no kugaruka kuva ku madolari 99 ku ngendo za Kigali Kamembe arahari. Rwandair yibukije ko Kamembe ari ahantu hafasha ugiyeyo kwihera ijisho ibyiza nyaburanga byo mu majyepfo y'uburengerazuba, harimo ikiyaga cya Kivu, parike ya Nyungwe n'ahandi hafasha abantu kwishima no guhuzwa n'amahirwe y'ubucuruzi. Abakora izo ngendo bagenda n'indege ya Rwandair ya Bombardier Q-400 ndetse na Next Generation. N'urugendo ruri hagati ya Kigali na Kamembe ni kilometero 147, rukaba rufata iminota 40 kuva i Kanombe. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR kigaragaza ko ingendo za Rwandair imbere mu gihugu zongeye ku buryo bugaragara, kuko rwose mu mwaka wa 2023 zari mu by'ukuri zari 22, ariko kandi bigeze muri 2024 zizamuka ziba 30.6. Ni ingendo rero zikorwa mu cyerekezo rukumbi cya Rwandair imbere mu gihugu, iva i Kigali igana i Kamembe mu gihugu, iva i Kigali igana i Kamembe mu karere ka Rusizi. Nyuma yo gushyiraho cyangwa se gushyira hanze itangazo rijyanye na serivisi za Kigali Kamembe, umwe mu bakoresha X yabajije igihe ingendo za Kigali Doha zizasubukurirwa. Kujya 28 Gashyantare nibwo Rwandair yatangaje ko yasubitse ingendo za WB300 ndetse na WB303 na WB304 na WB305 zijya n'iziva Doha ndetse na Dubai, kubera umutekano muke ukomeje kurangwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu gusubiza uwabajije igihe izi ngendo zizasubukurirwa, Rwandair yagize iti turi gukurikiranira hafi uko ibintu biri kugenda ndetse tuzatanga amakuru yisumbuye mu gihe icyo ari cyo cyose abonetse. Hanyuma abo mu nzego z'umutekano barenga 400 n'abasirikare bo mu zindi nzego z'umutekano n'abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego z'umutekano 489 basoje amahugurwa y'umwaka
murambabarira basoje amahugurwa y'umwuga wa gisirikare bahawe mu mezi 4 n'igice. Aba yahawe barimo abofisiye ndetse n'andi mapeti baturutse mu ngabo z'u Rwanda RDF, polisi y'u Rwanda RNP n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. N'amahugurwa barimo amaze amezi 4 n'igice bahabwa n'amahugurwa yabereye mu kigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Gabiro kiri mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni umuhango wabaye ku ya 17 Werurwe 2026. Aya mahugurwa rero mu by'ukuri ngo yabunguye ubumenyi bwo gukora kinyamwuga nk'abayobozi mu nzego zitandukanye za gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yashimye abahawe amahugurwa ku bwitange bwabo ndetse n'umusaruro bagezeho, ababwira ko aya mahugurwa ari ingenzi mu kubategura nk'abayobozi b'umwuga mu nzego za gisirikare. General Mubaraka Muganga yashimiye abahuguwe ubwitange ndetse n'ikinyabupfura bagaragaje muri aya mezi 4 n'igice bari bamaze i Gabiro. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kandi yagaragaje ko inararibonye bahawe ari ingenzi muri ibi bihe isi yugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Asaba basoje amahugurwa gushyira mu ngiro ibyo bigishijwe mu mirimo yabo ya buri munsi. Aya mahugurwa yibanze ku guteza imbere ubumenyi mu bya gisirikare, imitekerereze yagutse, ubuyobozi n'ubundi bumenyi bubafasha kuba abanyamwuga mu gisirikare ndetse no kubategurira guhangana n'ibibazo bishobora kuzavuka mu minsi iri imbere. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ndaje mite nerekezayo, ariko ubwo reka mbanze mu gihugu cya Uganda babwira uburyo amafaranga afitanye isano n'umutwe wa M23 yakozeho umuyobozi ukomeye wa karere ka Entebbe hariya muri Uganda. Ubwo twinjiye tayari mu makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari, turahita tunerekeza hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe uko situation imeze. Ubwo rero mu gihugu cya Uganda umuyobozi wa Entebbe agira cyahabwa ibihano azira ko ngo hari amafaranga yamuhamye cyangwa yara yigaramye biranga biramuhama, ariko ngo ari amafaranga afitanye isano n'umutwe wa M23. Urukiko rw'ubucuruzi rero muri Uganda nibwo rwatangaje ko rwatesheje agaciro ikirego cyari cyatanzwe na meya w'umujyi wa Entebbe Fabrice Brad Rulinda yaregagamo banki ya Stanbic Uganda ku bijyanye n'amafaranga agana n'ibihumbi 73,262 asaga miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwanzuro wasomwe kuwa mbere mu buryo bw'ikoranabuhanga, umucamanza Stephen Mubiru yavuze ko iki kirego kidashobora kwemerwa bitewe n'uko ayo mafaranga yari afitanye isano n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Inyandiko z'urukiko zigaragaza ko Rulinda yari afite konti y'amadolari kuri Stanbic Bank ishami rya Bugolobi ku ya 10 Kanama 2017. Sosiyete yitwa Green Global Corporation yohereje 422 n'amadolari 957 ikurikirwa n'andi 73,262 ku ya 11 Kanama 2017. Nyuma banki yasubije amafaranga ya kabiri ku wayohereje. Ibintu Rulinda yavuze ko byakozwe nta burenganzira yatanze, bityo arega banki ayishinja kutubahiriza amasezerano. Banki rero yasobanuye ko ayo mafaranga yarateye amakenga, inabimenyesha ikigo gishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari FIA nyuma y'uko Rulinda atatanze ibisobanuro bihagije ku nkomoko yayo. Rero urukiko rwasanze Rulinda yaratanze ibisobanuro bitandukanye kandi bitumvikana, kuko inkomoko y'ayo mafaranga ngo hari ibimenyetso bikomeye by'uko ayo mafaranga afitanye isano n'umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umucamanza rero akavuga ko nubwo banki yakoze amakosa yo gusubiza amafaranga itabanje kubanza kubona icyemezo cy'urukiko, amasezerano yarashingiye ku bikorwa bitemewe n'amategeko, bityo nta gaciro yagombaga guhabwa. Hanyuma ikindi twagarukaho, reka twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Murabizi ko Burundi buri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngira ngo murabizi ko kandi ari igihugu cyakomeje gufasha abasirikare benshi bagwa ku mirongo y'urugamba bahanganye n'umutwe wa M23. Umunyepolitiki Agathon Rwasa uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko nta mpamvu yakabaye ituma ingabo z'igihugu cyabo zikomeza kurwanira muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kaburaga, Rwasa wahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL ryari ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye mu Burundi, yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Kongo biri mu nyungu za CNDD-FDD n'abayobozi bayo, ubwo ni ishyaka riri ku butegetsi nyine. Ati njye ntekereza ko ukwinjira ku Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi n'abategetsi, ntabwo biri mu nyungu z'u Burundi. Uyu munyepolitiki yasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara Kongo, ngo zagombaga kugenda zambaye impuzankano yazo aho kwambara iz'abanyekongo nk'aho ibikorwa zarimo binyuranyije n'amategeko. Ati mu by'ukuri rero nta nyungu u Burundi butubifitemo, kuko nta cyabujije intambara kurushaho gukomera kugeza naho yegera imipaka y'u Burundi ivuye ruguru muri Kivu y'Amajyaruguru kure cyane y'u Burundi. Leta y'u Burundi rero mu by'ukuri ingabo z'u Burundi nk'uko bigaragara ziri kurwana n'ubu ngubu muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Uvira. Leta y'u Burundi isobanura ko yohereje ingabo kugira ngo zirwanye imitwe yitwaje intwaro yirwanya kandi ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nka Red Tabara na Forebu utibagiwe na FNL. Agathon Rwasa rero akavuga ko ibyo ari urwitwazo kuko ingabo z'u Burundi ngo ziba zaragiye kurwanya, ngiyo ziba zaragiye kurwanya iyi mitwe koko ntacyo zari kujya gukora muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati se mu by'ukuri hari icyo twari kujya gukora muri Kivu y'Amajyaruguru niba twari tugiye kurwanya iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi? Ni ikibazo rero yabazaga. Hanyuma reka mbabwire ko ambasade ya Amerika i Baghdad yagabweho igitero. Ubwo twambutse hakurya y'inyanja ngari tayari twihuta, ibintu byakomeje gukomerana cyane. Perezida Trump, amakuru agaragaza ko i Baghdad byibuza abantu 4 nibo baguye mu gitero cyo mu kirere cyagabwe ku nyubako yakoreshwaga n'umutwe w'igisirikare ushyigikiwe na Iran, mu gihe ibitero by'indege zitagira abadereva byibasiye ambasade ya Amerika. Igitero cyahitanye abantu mu karere ka Jadriya muri Baghdad cyakurikiye urusaku rw'igisasu rwumvikanye hafi y'igipangu cya ambasade ya Amerika mu gace karinzwe cyane i Baghdad ka Green Zone. Hanyuma amashusho n'amafoto byagenzuwe na Al Jazeera byerekana umuriro n'umwotsi uzamuka uva aho ambasade ya Amerika iherereye, mu gihe andi mashusho yerekana ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere busama indege zitagira abaderevu nyinshi mu kirere hafi ya ambasade. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bibitangaza, ngo ubwirinzi bwa CRM bwa ambasade bwarashe cyangwa se ngo bwarashe byibura drone 2 mu gitondo cyo kuri wa 2 ku munsi w'ejo, mu gihe iya gatatu yagonze imbere mu gipangu. Umutangabuhamya rero akavuga ko umuriro n'umwotsi byagaragaye muri ako gace bizamuka biva imbere mu gipangu cya ambasade. Yes, hanyuma rero ibitero biri mu rwego rw'ubwiyongere bw'ibitero hagati y'ingabo za Amerika n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Iraq ishyigikiwe na Tehran, mu gihe intambara cyangwa se mu gihe cy'intambara ikomeje Amerika na Israel kuri Iran. Nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters bitangaza, ngo igitero gikomeye cya hano i Jadriya muri Baghdad kibasiye cyane inzu yakoreshwaga nk'icyicaro gikuru cy'umutwe ushyigikiwe na Iran witwa Popular Mobilization Forces cyangwa se PMF. Hanyuma ubwo tukiri hakurya y'inyanja ngari, Ubudage bwanenze Amerika itagaragaza uburyo buhagarika intambara yashoye kuri Iran, dore ko bavuga ko ibiganiro bigomba kuba hagati impande zombi ngo zihoshe intambara, ariko Perezida Trump akaba yarabiteye utwatsi avuga ati ntabwo ibyo biganiro bindeba. Hanyuma ariko ibi by'intambara biragawa n'abatari bake, harimo umuyobozi w'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe kurwanya iterabwoba ni NCTC yitwa Joan Kenty, yatangaje ko adashyigikiye intambara igihugu cye cyashoye
yashoje kuri Irani anahita yegura. Ku wa 17 Werurwe, Kent yagaragaje ko nubwo Perezida Trump yafashe icyemezo cyo gushoza intambara kuri Irani, ngo ntakigaragaza ko Tehran yari ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'abanyamerika. Kent asobanura ko bigaragara ko Amerika yatangije intambara ibishingiye ku busabe bwa Israel n'abanyamerika bakorana nayo bafite imbaraga zo kumvisha umukuru w'igihugu ko cyari icyemezo gikwiye. Ati nshigikiye ku mutima, nshingiye ku mutima nama, ntabwo nshigikiye intambara yo muri Irani. Irani ntiyari iteje ikibazo cya vuba ku gihugu cyacu, kandi bigaragara ko iyi ntambara yatewe n'igitutu cya Israel n'abahuza b'abanyembaraga b'abanyamerika. Hanyuma Amerika na Israel byafatanyije muri iyi ntambara yo kurwanya Irani kuva tariki 28 Gashyantare binyuze mu bikorwa bya gisirikare byiswe Operation Epic Fury ndetse na Operation Roaring Lion. Ubuyobozi bw'ibihugu byombi busobanura ko bugamije gusenya ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire, misile n'inganda zazo, ariko kandi ko binashobora gufasha abanya-Irani kwihitiramo abayobozi beza. Hanyuma reka mbabwire ko undi muyobozi muri Irani yishwe. Iyi ni inkuru ikomeye cyane. Hashize iminsi 18 Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Irani, murambara ndetse na Israel na Irani biri mu ntambara yatangiye tariki 28 Gashyantare, ikaba rero imaze guhitana byibuze ubuzima bw'abarenga 1400 nk'uko imibare bigaragaza, ndetse ibisasu byakomeje gucicikana mu kirere cya Irani n'icya Israel muri iyi minsi. Amerika na Israel bikomeje kugaba ibitero ku mijyi ikomeye cyane ya Irani irimo n'umurwa mukuru Tehran, bigamije guca intege ingabo z'iki gihugu. Mu kwihimura, Irani nayo yagabye ibitero bya drone birimo n'icyagabwe ku gace karimo mu gace karimo inganda zitunganya ibikomoka kuri petrol muri Fujairah muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyateje inkongi y'umuriro. Kugeza ubu rero abarenga 1444 barapfuye ndetse n'abasirikare ba Amerika barenga 200 barakomeretse. Trump yatangaje ko azakomeza gushyigikira Israel, ashimangira ko ari ngombwa kurinda inzira ya Hormuz. Ku rundi ruhande, Israel yatangaje ko yagabye igitero cyahitanye umwe mu bayobozi bakuru ba Irani ushinzwe umutekano yitwa Ali Larijani n'umuyobozi w'umutwe wa Basij, nubwo kugeza ubu Irani itaremeza ayo makuru. Iyi ntambara yatumye ibiciro by'ibikomoka kuri petrol bizamuka cyane bitewe n'ihungabana ry'ubwikorezi bwo mu nyanja. Reka nakire umutaalamu wacu uri Goma dusangire n'amakuru ari kugenda avugwa mu karere k'ibyaga bigari, turebana cyane ku mutekano wa Goma uko byifashe maginga ya nyuma yo kwamaza iminsi humvikana imirwano ikomeye. Yes, ndakumva noneho ubu nagarutse. Nakubazaga nti Igoma ejo bundi muri biriya bitero biri kuvuga ko ngo 13 warunguye ngo 16 nibo bahaguye. Nibo bahaguye kuko barabagiye baboneka mu makaritiye. Girukanso barabikubita iyo kirukanye kikagwiye. Ngo haza kuboneka 16. Bari baje kwiba. Hano bari ntera hamwe. Uziko zari zazanye n'abagore n'abana. Baje kwiba bitwaje abagore n'abana. Zizana na trapine yo gupakiramo. Bazana na generator zo gukata ingufuri na ponsesi. Ariko basanze za sarambwe ziri maso. Kubitiye umuginga, ziramututura. Barirutse bigeze igihe bakuramo amatene, umuhanda wari wuzuye amatene bayajugunye bari kwiruka. Bisa muri iryo joro bakuragamo bakiruka pe. Ariko se ahangaho muri parike ya Virunga ko M23 bizi neza ko harimo coalition irinda inkengero zaho. Nabo bari mu nkengero zaho, ariko buno bigaragara ko bari basa nk'abari baracitse intege. Ngo bari hose. Buno twe twifuza ko bakaza ingamba
nkengero z'iyi pariki ya Virunga ikikiza nabo inzara ikabatsinda iyo ruguru izo nterahamwe uw'inzara yishaka akiremeta abaturage baza kwiba babafata cyangwa M23 nayo iba yarabarekeye bavuga ati bazicwa n'inzara bazi tubafate impiri n'ubundi irabishe pe irabishe kandi buriya bya bindi byo nicara nkubwira abaturage 92% baracyafite ingengabitekerezo yego yazirantera hamwe na gisegeti nicyo kibazo dufite muri uyu mujyi ndumva n'ejo bundi kwa Kangahera ejo bundi hano epfo ku terminise mu rompo ya terminise kumva ko hafatiwe umumotari uri kumotara yambaye n'ijire afite n'imbunda mu gikapu mu gikote baramufata kabisa urumva haracyarimo hano mu baturage haracyarimo abantu babi cyane si umuzalendo cyangwa umu FDLR ubwo nyine biri buze kumenyekana kuva yarafashwe bari buze kumenya yavuge n'abagenzi bagende bavugana batunganya iyo sheni yose bayifate bumva ko iza sarambwe ziba ziri maso zifite ubutasi bukomeye bakomereza bose batoragura bamaremo hari ibice bivuga ko ngo birimo ngo abantu ariko ngo bakemangwa bivuga ko ngo harimo abazalendo bigize abaturage n'aba FDLR cyane cyane mu nkambi hari inkambi nyinshi zirigoma hari Kanyarucinya hari inkambi Rushagara urahazi izo barazisenye ahangaha ariko bivugwa ko abariyo ngo hari ukuntu bikanga ko ngo haba hari abazalendo babatuyemo indani babana umunsi ku munsi hano za Samusamu na Rusayo nari kureba hano i Rusayo kuko za Rusayo ni hamwe mu hantu habaga abakaranti voleri ku rwego rwo hejuru habaga umuzalendo wasahuraga akica umuturage aka kanya rero ngo ntibarashiramo ngo harukuntu bajijije intare za Sarambwe iyi Mugunga yose ukazamuka Kanzana aho bita iriya Kanzana yego naho bita muri Kingakati nyine ariho hegereye iriya pariki ya Virunga hariya mbona hano muri Mugunga nyine hano igice hanini cya Mugunga igice kinini cya Mugunga yego kirimo abigize abaturage bo muri FDLR aho havugwa aba PSLS ngo utamenya ngo ni bantu ki ariko abo ngabo bari mu giturage Karagiri yarahafite ingabo mbere yuko M23 hafata bari bahari zihisirisimbya izi rero ngo nizo zahongeye muri Virunga ariko izindi ngo hari ukuntu zajijishije ngo impungenge ni zose mu baturage ntago bagira uburyo batungira agatoki M23 umva ikibazo gihari kureba bano bayobozi bibanze bo twakwita bibanze abangabo ubundi nibo babifitemo uruhare yego bwo kubahisha ndakubwira ko umuntu witwa ngo ni umunyarwanda mu FDLR yego nibo bamuhishe kuko bavuga ko M23 abanyarwanda kugeza n'isa no mu baturage no mu nama yabayeho uyu munsi ya maire de la ville hahagurutse abagore bari kwemeza ko M23 ari abanyarwanda gahubwira iyo myumvire iri no mu bagore imeze gutyo baravuga utese Masisi abaturage babo bavuga ikinyarwanda Rucuru abaturage bavuga ikinyarwanda abo bose baciriweho imipaka ariko abakongomani nimurebe izuru nimwumve bavuga ngo ni ikinyarwanda ntago
abakongomani nk'abandi bose. ese babireba gute ko hari abantu usanga bitwa abatutsi ariko bavuga ibibaranga ugasanga ntabyo bujuje, bigenda bite? hano uko bimeze cyane nko kuri ya ngoma ya Gisegeti babaga babona ufite izuru rirerire uri kuvuga ikinyarwanda, nta batutsi se batagira cyangwa se nta bahutu bagira amazuru maremare? batahaba se ubundi ubwoko buba mu sura nyine se sibyo nkubaza. aho ngaho niho nyine baracyafite ya myumvire mibi ya Gisegeti n'interahamwe zamaze kubica mu mitwe. ubwo nagira ngo menye kuko hano mu Rwanda wasangaga mbere ya jenoside abayiteguraga baravuga bati umuntu udateye gutya nyine udafite ibiranga abatutsi ngo ubwo burebure ibiki byose n'amazuru bararebaga bati atunze inka cyangwa se bakareba ibisekuru bye aho ngaho ndetse hari n'uburyo rwose bagupererezaga isoso bakamenya ngo ni ibiki, bakandika ku irangamuntu nuza ubwoko bwawe aho ngaho ubwiye udasa nk'abatutsi kaba kabaye ubarokotse uratambuka. ahangaha bareba isura, izuru, ubure n'ururimi uvuga. ubwo ni ukuvuga ngo bahita bagushyira mu batutsi, bahita bakwita umunyarwanda umututsi mbega. ngaho ngaho kubacika ni yakuremye kaba kabaye kaba kakubayeho. so ubwo rero umutekano wagarutse i Goma? wagarutse kabisa 100%. iyo mirwano ntawo yishe ku ruhande rwa M23 na ndetse na coalition yarumbwiye ngo ni 17 ahubwo M23 yo ntawo yatakaje? nabo kuko bano ni abasirikare bigaragare ko bari bahawe amakuru baza ko abo bagiye gukubita baza aho bari gusahura. hari akandi gace kari gaherutse kumvikanamo ibisasu mu nkengero za Goma berekeza Rucuru. iriya mu kibaya ni mu kibaya nabona abari ni mu kibaya mu kibaya aho ari hanyuze ikirunga. yego kujya ikibumba hari havuzwe imirwano ejo bundi mu ntangiriro z'uku kwezi n'ubundi ndakeka. ubwo nyine hariya naho bari bagiye kuzikubita nyine izo nterahamwe ziri iyo ruguru. uratera icyumvirizo i Masisi ukumva baravuga iki? hamaze iminsi hacitse igikuba hitwa za Mushaki hagabwa ibitero ndetse by'indege ndetse mu nkengero z'umujyi wa Sake. aka kanya bimeze bite? M23 ya neutralije umutekano aho ngaho byifasha bite muri izo action niba ugira abantu bariyo muganira? umutekano wo ni sawa kuko ziriya ndege ntabwo ziheruka. nta mpungenge buno twashitse ubwoba. maze gushira ubwoba ntazikiza ubwo ntabwo tuzi impamvu zitari kuza. bigaragare ko bashobora kujije umutekano w'ikirere. ntago zikiza ubwo urumva bahinduye kujya batera nijoro udutero shuma. hari ibice M23 yambuwe rero i Masisi wabyumvise ute? hariya nuza ubwo turajenda ugire n'icyo umbwira kuri iyi mirwano yabereye Uvira mu nkengero za Uvira hano mu kibaya cya Rusizi, opinion cyangwa se ibitekerezo cyawe za Runingu hano za Kabunambo. ahubwo hari agace kitwa ejo bundi habaye imirwano i Masisi muri Bashari Mukoto hano Kazinga M23 yarayirekuye ku bushake nta mirwano y'uburyo yari yabaye. Burya yarayirekuye. Ahubwo hari ahandi hitwa ni hehe muri Bashari Mukoto urumva M23 agize itya iraharekura agace kitwa Malemo. Imurema ni Malemo ni Mulema Malemo umva
ndumva aho nshobora kuba nzi yaba ari Murema kuko nayo iri muri Mukoto. ushobora kuba ngisoma buriya rero mwebwe kuko muri kure hari igihe wakumva amakuru hari umuntu uri kukubeshya. bari bavuze ngo ndetse ku wa mbere M23 yakubitiwe Malemo Ihunga ngo ni ahantu ni hafi ya Kalembe ku muhanda uhuza Kalembe na Mpeti. Muri Ndete. Ku muhanda uhuza Kalembe ndetse na Mpeti. Intare ziri gutsindirwa hariya muri Masisi, wowe urabibona ute? FARDC yaba amazi atakiri yayandi yaba yarinyaye mu isunzu. Ndakubwiza ukuri ko M23 ntagitsindwa. Ntagitsindwa niko kundi bahita bajyaho bakiyamira bavuga uti twabatsinze, ariko ahantu iri iyo itashatse kuhava ukayitera iraprogressa ikagukura aho waturutse. Ahubwo buriya ni kwa kundi bo baba bari withdraw kuko irani mu mashyamba bakora withdraw, ubwo hari ahandi bakomeza bashaka kujya kwibanza. Abandi rero bagiye bagahita baza bameze nk'inzuki, bagahita baza irabara sivire ngo twahafashe bongo. Nta nano na mbona ngo bayisubiza inyuma n'intambwe imwe. Beshya kabisa irabashoboye, irabanyatura bikaza ahubwo. Ubwo kandi ubyumve ko Amerika na Congo n'u Rwanda bagiye kongera baganire aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rigeze. Kandi byavuzwe mu gihe ejo twabonye amakuru ko FARDC yemerewe guhabwa imyitozo y'igisirikare cya Amerika. Bikavuga ko mu mpamvu kuko byari byarasubitswe muri 2010 Amerika ivuga iti ntabwo twakongera guha FARDC imyitozo ya gisirikare n'ubundi bufasha. Bikavuga ko ngo FARDC yakoreshaga abana mu gisirikare. Aka kanya rero ngo babonye ko FARDC yaretse icyo kintu ngo bagiye kujya bayifasha muri iyo myitozo. Amerika irabifite irihe jambo? Amerika twabirebye na buri muntu wese koza ubusesenguzi bwawe. Amerika ni umugambanyi. Ku ruhande rwa FARDC imyitozo ntago bivanaho ko uri kurwanira ukuri ko hari n'umunsi rumwe azatsindwa. Urwanira ukuri, uharanira ukuri kwe, uharanira aho n'Imana izapoti imutera ingabo mu bitugu, Imana ibahe intsinzi kuko nabo bari kurwanira guharanira kubaho. Shaka kubatsi abandi bagaharanira kubaho, bakarwanira kubaho imiryango yabo. Ntagererana rero Amerika ntago ari uriya Putin, ntago ari we Yesu, nta nubwo ari we Mana. Yabarebye rero ikabashyira kuri iyi si, ikabaha muri iki gihugu, ikabatuza muri iki gihugu, izakomeza ibahe ububasha n'ubushobozi bwo kubaho kandi ikomeje no kubaha intsinzi. Amerika rero kubamva ko yabanga imyitozo iriya ntacyo bivuze, no kumena amazi ku mbata. Ahubwo ikibazo dufite ni iki? Kubera iki ifata ibyemezo ibihano u Rwanda ikongera ikaba ngo baze barajya mu biganiro byitwa ngo iki yarabahaye ibihano? Yego. Kandi babogamiye no ku ruhande ibihano yafatiye uruhande rumwe, babogamiye ku ruhande rumwe rwa Kinshasa. Yego. Kinshasa iri kurimbura abantu. Ese wumvise imyigaragambyo yabereye Kinshasa? Biyamira batwika amapine, bafunga imihanda, bavuga ko badashaka Tshisekedi yatangiye kwamaganwa. Ntago bamushaka kabisa, ahubwo we ibintu ari gukoresha abi Kinshasa baramushinja iki ko Burasirazuba bwa Kongo buri kure, wenda kabaho bamwanga urunuka, ariko Kinshasa baramuziza iki? Baramuziza kugurisha igihugu. Gute se?
none gufata ubutunzi bwakagiriye umumaro abaturage agafata ayo mabuye y'agaciro, ayo mafaranga agashyira bariya abazungu, sibyo byatumye se Amerika irya iruswa y'amabuye y'agaciro kugira ngo igende ijye guhohotera kiriya gihugu cyiyubatse gifite aho kikuye kandi aho kigejeje, kigeze hari atari Amerika. Gisegeti we ni ibyo ngibyo ari kwitwaza, yego, kugira ngo atange izo ruswa, amahanga ahaguruke bakomeze bamushyigikire ku ntebe, akomeze akandamize ubwoko bw'Imana, abita abatutsi, Rwanda, ibintu nk'ibyo ngo abatsemba bamareho, fatanyije n'izo nterahamwe. yego. Ndayishimiye w'i Burundi, niyo ntego bafite, niyo ntego bafite kabisa. Bafite umugambi, dore hari imbonerakure ziri gutorezwa mu kibira nubwo nubise ngo inkuba yakubise. Na hano Uvira naho zimaze iminsi ziri kuhitoreza. Amakuru yaravuga ko Uvira M23 yanzuye kuyisubiza bubi na bwiza. M23 ntabwo iyo yatangaje yuko idafite gahunda yo gufata Uvira. Ariko ko ubwo ndavuga ibivugwa ni ibihwihwiswa ko M23 buriya iricuza ngo kuba yararekuye Uvira, kuko yayirekuye ivuga ko iyi Uvira igomba kugenzurwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye. Baragambaniwe ntibajyayo, batinye kujyayo kuko iyo bajyayo wazalendo bari kubamenagura. Aba Monisco se? Monisco yaratinye kabisa, yajya kubariya muri bari abantu muri ziriya nyamaswa. Ese ntibabanje kujya gutata se? Ntibabanje kujya gutata bakoresheje indege? Baragiye ariko ntabwo bahashobora. Ubwo ko batigeze basohora itangazo riri officiel rivuga ko batazigera bashobora kohereza ingabo muri Uvira, mu mujyi wa Uvira. Kuki batigeze nanone bamagana ukwinjira kwa coalition muri Uvira? Ntabwo babamagana, baramaze kubafunga iminwa, abafunze iminwa bafungishije korota, ubwo se urumva bavuga nka data Tshisekedi se afite uduhenda abana twinshi, afite uduhenda bari abazungu nibo yabagize abana, ubundi bo umuzungu yikundira ibintu, ubwo bakubita korota akavuga uti mufunge iyo minwa, ahubwo mumfashe hano bantu mubaha ibihano. yego, nibyo binariho. ubwo nikibaza iyo nishaye muri position nkibaza wa mugani impamvu abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ibihano, RDF muri rusange n'abayobozi kavuga ko bagomba gukumirirwa, barangiza Kinshasa irenga ku masezerano, kandi u Rwanda rwaziraga ko ngo rwakomeje gushyigikira ibikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Amasezerano yasinywe yavuze ko Kinshasa irasabwa gusenya FDLR, ngo impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo zihana agahenge, hanyuma ariko hanasenywe FDLR bikurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rurasabwa iki? Rwasabwaga iki muri ariya masezerano? Ko nkeka ko nubwo Uvira yafashwe nyuma y'isinywa ry'ariya masezerano, ariko nkeka ko FARDC ariyo yari yaprovose M23 mu kibaya cya Rusizi. Kuki FARDC nta bihano yafatiwe? Buriya abazungu bari kwirengagiza bigize imizi y'isi, bigira Kristo, bigize Imana, baragenda babogamira uruhande rumwe, urundi baraceceka. Bigaragara ko bano bazungu bashaka kugira ngo bongere bagarure mbega bongere batsembatsembe igihugu cy'u Rwanda. Barabizi neza ko Gisegeti n'u Burundi Ndayishimiye bari gukorana na FDL, bari kuzasapoti, bazibwira ngo mudufashe kurwana na M23 n'abanyarwanda, dukomeze duprogresse tujye kurimbura rwa Rwanda. Yego, icyo ni ikibazo gihari, nicyo kintu kiri mu mitwe y'abaturage binaha, ahariho hose habaye buno butegetsi bwa Gisegeti. yego, usanga bari guti mubareke, ejo turabirukankaho, barabakubita, barabambutsa mu Rwanda, u Rwanda turarutsemba, turarwunyuguza, ibintu nk'ibyo. yego, kugeza n'isaha nanjye aho nyuze hose ati
we ibintu byinshi mbega uretse ko tutagifite ipfunwe nk'irya kera ubu ngubu twararuhutse nta n'ikibazo ntacyo bidutwaye nabo bazagera igihe iyi ngengabitekerezo ibashiremo bumve ko turi umwe